Welcome everyone. Koyamjari mayam. Welcome back to my channel. Today I have chicken. This is dry chicken, and then here I have pork with mustard leaf. I can't find a mustard. Pork with mustard leaf. And then here I have iromba, singzu. Sina yen kang nangongawba kang trick kang nangawba. Aduga makuyaw sa ko yun na. Aduga sina oka. Hanggang thoma hanggang le mun thokre ha yam ka hena no sida na iromba sina singjo yongchak iromba handak jegi sina anirok subani ko chaida anirok suban handak jegi sina yongchak iromba chalo hogrege chakla me I'll start iromba ma ya na hamba chakom first bite so good singjo me yenje ising mari amabu hapnan thongmani dana ko hausa later singjo po ataba Nungsa mo jam to mo iromba na yen Kamu? Irong bisa kita nak lawan nang tot. Hả? Chẳng mới aku mau làm chẳng mới anh không làm rồi. Nhìn chứ umur hao nhau untuk umur apa? Nanti nak mulai nak mana manusia halal.
Ủa, mình ta khai ra. Thằng làm thì khai ca cả hè là đi muốn thuộc cái. Thôi. Huwag nga mapasado ko yan. Muna sa kasi kakapoy ang natin kasi sakse hapoy gede tangam da. Yin giskin sa idam hawan ba. Hiyo. Mangan ako yung mahapay ang ha. Papulapan na lusot ka. Graham yung mga ka.
ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯆꯥꯛ ꯆꯥ ꯂꯣꯏꯔ ꯏꯪꯕꯗ ꯇꯧꯋꯦ ꯏꯔꯣꯝꯕꯒ ꯌꯦꯟꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯀꯣ ꯃꯇꯣꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯛ ꯃꯁꯥ ꯍꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯣꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯇꯣꯡꯁꯦ ꯆꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯖꯥꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯍꯥꯎ ꯍꯥꯎꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯏꯔꯣꯝꯕꯒ ꯌꯦꯟꯒꯅꯕꯨꯗꯤ ꯏꯍꯥꯎ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗꯒꯀꯣ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯥꯎꯗꯧ ꯃꯥꯟꯒꯦꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯃꯦꯟꯇ Thank you everyone for watching. See you in the next video. Bye bye.